hei te wenerei e heke mai nei, ka tū te rā tiaki, tiaki whenua, tiaki TAIAO. He kaupapa nui tēnei mo te hāpori, kia ako, kia whai wāhi hoki, ki ngā mahi tiaki i tō tātou TAIAO. Anō reira, kei konei kei takutaha i tēnei ata, ko Tira Lee Kirk. Morena e hoa. Morena rahina, o tira morena tātou. No mai hoki mai, ki te reo irirangi o Kahungunu. So, for those who don't know, he kaimahi omua, tira ki konei ki te reo irirangi o Kahungunu. Kei te pēhea. Kei te ora pai, ko taunga piro ko hoki mai ki tēnei ruanga rehu o taku. So tina koutou. Hei kaka. Rawe. Nā. You're here to talk to us about Kaitiakitanga Day, ne? Or tamariki Kaitiakitanga. Kōrero mai mo tērā, what is it and who is it for? So he rā kaitiaki, he rā whakarongo ana ki e tahi o ngā momo kaitiaki o te rohe nei. So my mahi at the moment, I work for WSP, it's an engineering firm, and we work real closely with our mana whenua kia any project, so any of the bridges, and other infrastructure projects we do, that we make sure the TAIAO, kia pai te TAIAO, and we're not leaving the TAIAO in a worse state than when we found it. So kei te ako tata tātou, and ko tētahi o ngā hiahia o te mana whenua, kia ako i rātou rangatahi. So we bring in all our scientists, our from WSP and from Wharerangi Marae, Motio Marae, and Te Mikara Marae, and Te Pā. So Te Pā is a Ngāti Kahungunu Māori run environmental services. And they're bringing a, kia koutou e whakarongo mai, if you come, tētahi o ngā kaitiaki, she's bringing a whale skeleton. Cool. Te tiro mga tamariki. Ai, so we're going to do lots of more kaitiaki panel ke te haere, and then we're going to do a little round robin e te momo exercises, so like stations. So ke te ako mo te ika. And we're going to stay it's at Wharerangi Marae, so ka noho ki te TAIAO ki reira, so titiro, haere ki te awa, kia hanga ika kei roto, kia hanga momo, e tahi atu, like, vegetation e rā momo, kia hanga manu e haere ake nei, and, ngā mea katoa o te TAIAO. Yeah, we've got our archaeologist, ke tara mai ia, she works on a lot of our mahi, tino mōkio ia ki ngā momo mahi ki roto mai a Ngāti Kahungunu. He Pākehā engari ngā kaunui ia ki te Māori. So, ko tēnei momo āhuatanga, ko te mea nui ko te rangatahi, and kia kite ai te rangatahi i ngā tū momo, te maha o ngā tū mahi e taia ana, ki tiaki te TAIAO. Rawe tērā, no reira, hea ka tū te kaupapa, hea te wā ka timata, and all those little details. Kei te wenerei e heke mai nei, te waru o, Hurai. Ka timata te pōhiri hei te iwa, ana ka oti hei te haurua mai te whā. E tai ana ngā tamariki, engari me hara mai tētahi pakeke. Ki tō rātou taha nā te ngā momo tools and te wai me tērā, kia haumaru ai te katoa. Rawe tērā, hea te hiranga o tēnei kaupapa? E titiro ana ki te anamata me pēhea tātou e tiaki i te TAIAO, i ngā tau e heke mai nei. Rawe tērā. Nā, hei whakakapi ake, me tai tātou ki tēnei kaupapa, or do we need to register beforehand? Pai te register, nā kia mohia mai te mga catering, engari. Mohia ai te mahi o te Māori, tai mai, hara mai. Haere Māori atu Haere mai, tamariki mā, rangatahi mā, kaumātua mā, e tai ana te katoa, engari ko ngā rangatahi ko te tamariki te focus, but e tai ana te katoa. Rawe te kaupapa nei, mō ngā tamariki mokopuna, o tira kia ako tātou. I think there's a lesson in there for all of us, to tiaki our TAIAO. Kaori ko atu tira, ne? Ai, tika. Nō reira, e mihi nui ana ki a koe, nau mai hoki mai ki te whare o irirangi Kahungunu, tēnā koe hoa.